okurugerera aha mugambirizi wa polisi omuri Kigezi SP Nelson Tumushime, polisi yahereze kwetereza n'ebindi bitongore by'okwerinda kureba ngu akaruru kagenda kurungi. Namunonga abatuura ba Kigezi ngu ebyokwerinda bibonire n'enshagare bimuke muze kuteera akaruru kaabo. Tumushime najagwa ha murundi ogu omu karuru aka buri kyanga kine kuteekamu amaani kurinda oburemeezi. Itwe nka polisi tuza kukuuma polling stations tuza kukuuma abarabiri barondesa akaruru legasi polling officials ba candidates n'aba agents baabo tuza kubakuuma kureba ngu baraba mu karuru batire buzibu boona. Aisha Nansubuga orukwebembere by'obururu omuri Kabare yareka ngu ebyaro rushanju 28 nibyo birayijumbire omu karuru aka kandi ebyokukoresa byona babisindikireyo. Registers that already zirinachi n'aba officials baffe ba presiding officer twabalonze dda bali ku ground batandise dda emirimu gyabwe gyo bamanyi ki ekyokukola. Tuyina ba polling assistants ba constables I'm in touch ne DPC angambye yabataddeyo dda ba orderly officials yabataddeyo dda abagenda okubeera nga bamanaging omulimu guno. Nansubuga nagira gwa karuru akahwire akabakazi kakaboreka ngu emwe aha myanya nebasa kuzamu oburemeezi kandi eki bakigambira by'okwerinda. Tubirabe bigenda kubeera mu muyinza okubeeramu akavuyo ko tekabulamu mu kulonda ate ddala kano kubanga it is lining up kusimba nyiriri ako attractinga nnyo okubeera nga abantu bafunamu embiranye obutakkaanya. So kati kyetukoze tu identifyinze ebyalo ebyo. Ogu yayongera agira ngu nibija kukoresa za register kumanya barateera akaruru ahabwokuba bamazire obwire bwingi barikuhandiika abantu. Tulabye buli kyalo kiina register yakyo, buli kyalo kiina register yakyo ate buli byalo bwe tuba tukoze assessment kubanga okuva twatandika okuregisteringa tubadde tugenda tufuna ennamba nti no mu kyalo nga Makanga tuyinayo abantu 35 mu kyalo nga Kitumba Cell oba wawonna tubadde tufuna statistics zino. Nansubuga yayoreka ngu ebyare bakyamana bataine ababesimbireho nabyo nibija kuzamu okutorana abo bukiiko bw'ebyaro. Ebiri unopposed ninza okugamba nti bibale ku ngalo ninza okubanga 2-3 naye era still ne babanga waliyo unopposed cases chairperson yalina okutuula n'akakiiko konna abantu bonna bali mu register beba constituting council eyo yeronda akakiiko. Twagambaho noyebembira ba NRM mu karuru aka kandi yayoreka ngu ekibiina kikozire ekirikubasika kubasa kukora kurungi omu karuru aka. Akakaruru nore naka LC1 abataka abakyaro abatuze residents nibamanya omugasho gwa LC1 nubwo bwebembeze ni administrative unity yo kubanza ha cyara grassroots kandi chairperson ogwe no wari kutura n'abantu be nyekiro na nyomushana. Etwaza kukora makuraga abarayebembere by'okwerinda mu kuteza akaruru aka baba bari mu rukiiko aha Kabare police station. Makuraga gashakwa Job Namanya Apuri omuri Kabare.